asithome yeah njengoba sibuya khona ngaphakathi bafowethu sondelani ngapha ngikuthanda basondela zwakalani so yabona Uhleka kula bakali ba. Oh, Jesa ngisizolo. Siyasithoma. Yeah. Fela ngayiba. Yeah. Njengoba sesibuya khona ngaphakathi sikhambe kamnandi kukhulu indaba esizithule ngale ngaphakathi izindaba ezikarisako nokho kuyochencheka ke okhunye abaselelise khona ukuthi nangabe mhlambe wena ubuye kwenza application for i-maintenance bese ekugcineni usitshela ukuthi wena as an applicant imali deserve ukuthi ize ngakuwe lapho ekutheni imali akusiyo yakho imali yabantwana bese icourt iyacalisisa ukuthi wena uyithola kanjani imali le iyabantu la ekufanele imde iye khona nangabe mhlamba ayilapho ke i-magistrate court namkhana i-clerk yakhona iyakwazi ukuthi i-cancel i-maintenance ukuthi ekugcineni ingasabi khona ke njengoba sifikile ekugcineni kwelanga sikhulumile nabo basibeka ukuthi no imali izobuyela ngapha ngesayidini lakama kulula bazoyichange within a short period of space uma uzaba aphethe imali ingena ngakuye begodwa uzochubeka abhalise abantwana bahole nemali leyo ekutheni usesi uthizena akasesenendaba nabantwana bakhe so mhlambe mama njengoba usibizile si-identical force mhlambe amagama ongathanda ukuwakhuluma namkhana ngendlela esikuberekele ngakhona ungathanda ukuthi hayi ama-identical force ngiyathokoza nami bengibona emafonini ukuthi ngiyasiza abantu ngathi nami khe ngiyekubalisa so ngibonile ukuthi ngiyasiza mara ke ngaba nenkinga ngiyabuya nimcale naye nimcale kuhle ngiyambona ukuthi ngitsotsi njani nimcalisise angaveza amazinyana ahleke kwangathi uyazoyenza lento Nkosi yenzakala mara walo kanje ngiyabuya and leso sikhathi bawa ningasahleki ayokuvalela emaseleni mina ngizakusala engikhulisa abantwana yena ukuhlala ejele ngide nakakudeserve kwangimama ngizokhulumisa ngokuncinza ngizokhuluma bengifuna nimncinza ncinza yeah ngifuna ke nimncinze kancane azokutshela nabanye ukuthi hey kuyancinzwa lapha no ngikuzwile yeah mara ke ngiyamcolela ungithathe serious ngingimamncane nakho ungithathe serious ngizokukhulisela abantwana nethi na ungathatha ingqondo yakho loyikhiphe imali ukukhulisa abantwana phuma imali nabantwana abantwana ngizobakhulisa nase bathoma ukungibhalela bazakhambe bokuhlala ekhaya bagade umzikabo ngoba nabo nabakhulako bazobatshela ukuthi awusingimamini njani so nase babakhulu nami ngiyabathatha ngibasekhaya ekhaya baza ngoba abantwana nabakhula bayakhamba basihlula so angifuni bagcine bangibetha ngoba bayasibetha nokusibetha so nase babakhulu ngizobatshela ukuthi nakumzi kagogo uhambe uhlala emzini kagogo then sakubona ukuthi nidlani impilo. Okay, so mayeke njengoba abantwana basele bahlala nawo ubaba kwakho njengoba nawo uhlala komunye umuzi uthini uyakujabulela lokho mhlamba akube nokuchulana zange ke kube nokuchulana nje wabajabulela vele bafika nakungilomncane futhi bekamthanda kakhulu angazi ukuthi umntwana lo beka nayiphi collection ubaba lo yazi bekathi nakafika ajabula shaya isikulu kudama chala phezulu enza ihlekisa kuhlekwe kube mnandi zange abe nenkinga no you are blessed yeah so ngiyamthokoza uSikhosana awa zange abe nenkinga ngabantwana Sikhosana baba barayika baba boka Sikhosana angeke ngithi boke kusho wami okay yeah akhe ngizwe ke mhlambe wena amagama uswaphelisa isikhulu phakathi ngithanda ukuthokoza i-identical force kunomthwalo lo engiyiwo ngithokoza kakhulu ngoba into le ekhambele kwesikhathi bezongifaka ejele so ngibonga kakhulu into eniyenzileyo ngibonga nento umamncane amayenzile ukuthi athathe abantwana yeah so nje sekufanele ukuthi ngihluze ungcondo ngisebenze ngithatha amandla ukuthi ngemaforeni ngiyokusebenza kuphi la kuphi ngizama ukuthi ngithola umsebenzi yabona so ngibonga kakhulu ngoba umamncane nami ngibonga ukuthi azange alwe nami nethi bekenza ipeace so ngithokoza kakhulu ngithokoza umamncane ngiphile ngithokoze nani bafowethu nokho mhlambe ihelebho ubona ukuthi mhlambe uyalinoraha mhlambe ubona ukuthi kunala khona mhlambe uphazamiseke khona ngoba manje awukasiphenduli bonyana ubani umuntu okhipha amabhulu ayila so that ukuthi uzokhona ukuthola uhelebho ngoba ungakhuluma yiko kwenza ukuthi ekugcineni abafazi bagcine babulawa bangaphi so mhlambe umuntu okwenza ukuthi uphuma amabhulu ayila ngubani ukuwa khona ubani lokho awuphendulisa baleke iqiniso libalulekile ngibethe umuntu lo engihlala naye hayi wena nomlenze lo ngiphulwe nguye uphulwe nguye yeah nizwile bafowethu uhlala ngaphi umuntu lo uhlala eMetlibhek so kubethile ukuphula ukubethelana angazi ngithini
semane silwe nje sithubeni sekuthome silwe nje sesithubeni sesilwe lapho kunye sikhambe sitshwaleni sibethanda yazi ukuthi bekusele nje sele ukuthi akubula ya ngibuyise kulokho mfo ubuyise ngilokho ya ngeke kulandelela naye afika kubulala wala ngazi ukuthi uzongilandelela so ukuthi usafe kangakanani angeke ngithi ukuthi angisisafe angisise ngoba ngimuntu okhamba sele majezi sele mawoshi asela ngaphezulu so angeke ngisho ukuthi ngisafe ngangangani yabona ele umuntu onemodel yeah so angeke ngisho ngingathi bamtshela bangani bami besihlala ngaphezulu ukuthi uhlekhabe uhlala endaweni so yabona ngithi problem lapha ngithole sengijujulile yabona angeke ngisho ukuthi ngisafe yeah so ngibona ukuthi usisi uyalidinga ihelebho mama ngicela ukuthi nimbuyise nangaphasi kwesondo njengoba nithi bekathatha ayenza izinto aberekisa isondo ngasukuthi besifiko sakhe ayenza izinto eziphuma endleleni beseze ayenza ngathuze esondweni akhe nizame ukuthi kukhulunyisa bakhona ama-social work ngapha esondweni abantu abangamhlalisi bambuyise abuye azibone ngoba ekugcineni kwelanga utshwala soke siyabusela mara asibuseleli ukuthi sigcine singasazi ukuthi sibobani kunesikhathi sakhona you need to have a limit endabeni zotshwala njengoba abatsho ukuthi bacunda ukuthi ube yingcenye ehlangana nabantwana abantwana nje kose ubakhombise nje ukuthi uthando mara ubathogomela utshilo wathi uyahlulela uma uzubathogomela ngendlela efaneleko zifunela umbereko phume emadodeni anganambereko phume emadodeni akusasa bazogcina bakubulele into ebalulekileko bantwana nempilo yakho in addition sesingithanda ukuthi wena kahle kahle impilo yakho iyaphela mhlazamuzela abantwana so konke okwenza manje uphilela bona somewhere somehow along the way make it a priority ukuthi ubuye nganeno bakhumbule abantwana ngoba kusasa uthando lakho ngilelo bakhona ukuthi baye bantu emphakathini bafowethu right asisho mama sesicedile ngomjani hayi thina sesizokubona ngawe nase ubuye usitshela ukuthi hayi nakho sonigcwalisile amafomu lawo niza kuya khona lapho-ke umsekele ngendlela umsekela ngakhona ukuceda ungakari uthatha imali abantwana uyidle namadoda angisho sicala sikubambe cala ukuthi ubethwe kabuhlungu kangani ngemali abantwana asikhathi imali abantwana uyoyisele bayiceda nabantu bethu bamphahla nokumphahla hayi no kama nathi